nyongo ya ithana isio ingi masako kukula moyumbe Caleb aikitheni makwata mwaki wa stima. Wilingi wa maovo. Musesa mwendwa nina udhocha twithiwe mwithini wa vilingi wa mauvo kwa kutuma woni waku nambani ya ili 395 mutandaoni wa Facebook ni Mutongoi TV, mtandaoni wa YouTube ni Mutongoi TV /FM official, na tuyambililia atongoi anyanyae machama chawa ipane matanga saka nanzia ila yoka ya kumina mawomo maki ukwati ulusani na uwa ni mwingi kula kumanite na maofisa mavolisi ni kumia silikali ila yevo maikulia mbai ya mukamba yungame na mutongoi wa chama ki Stephen Kalonzo Musyoka usakwanini munene ukite nake muyumbe wa Kitui Central Makali Molu na memba mambunge ya Kitui ni makulia kalima kaundi ya Kitui mejandikithie takuni makula na mayosa ivande maithingilila kana silikali nzao itongoi weni Kalonzo Musyoka niyo sungio a Kenya mekwenda. Onesmus Chalon ena mauvo. Atongoi machama cha Wiper Kitui matongwa ni muyumbo wa Kitui cha kati Makali Molu ni matula silikali ya oyumote kwa kalama wetakana ya meto ni kuthinikio kwa ati wa nthi ya Kenya pamana kwithia yona neti kukwata mbukuo kwa amwikala meumantha akisio ya kikatiba. Mwewe Kasongo wa muraita hata inyu? Kasongo mwewe wa muraita hata? Kasongo mwewe wa muraita hata? Kasongo ni one term, kanani 2 term. Tuwete tati. Kasongo tukamwinicha saku mnike kwacha saku mnike kata na nzia yako mwinicha nikura na kibande mumimwite na nundu beandu make makwaze makange kura matabwati manange kura Laila Amolo Odinga isi Kalonzo Musyoka sitinika sikata Makalini wa weta kana usongi wa mathina aya na angi ala methito menyamasi ya Kenya matonyo mino ni kuicha silikali ya oyunza unyuvanini munene ula ukite na kuikia mutongo wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka tawa Musumbi. Kwa uye akamba nenda tuungametina wa Kalonzo Musyoka tumutwae State House tukumia Kasongo ilobi tumutwae Sungoi na tuwe vitu wa Kalonzo Musyoka ba yasi ikuro tumutwae State House tumutwae ba mwekwete mbeza ni mwekwete mbingisio ya niwama kwaza makwita na makunia nenda kumutha itha kwa kwenyiga ibinda yao kuna kura ya bika mume ati ona mbeza si ivumwa kula tukura na akili uneni wake na kwa tomboni ma MCM wa Wiper bungeni akaunti ya Kitui la menda mbaya mukamba kuongameti na wa mutongo wa chama kecha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. Wiper mama ne kwa sababu yoka musie nono musilibo yanzo nono mbasio zani sente kilia Kalonzo wa Musyoka gasha kwa uno isi Kalonzo wa Musyoka kaleji ni isi Kalonzo wa Musyoka jalua ni isi Kalonzo wa Musyoka mbati Kalonzo wa Musyoka maka State House amenda enembe kwa sivande na kula kwa wingi nikenda kukwata silaha ya kuicha silikali ya William Ruto nza unyuvanini munene ula ukite delivote vilingo movo Mutongoi TV Nito Onesmus Chalo. Nimuvawe mwanya mundu Onesmus nundu otumbanisia mauvo asu tuisonga nambe. Mutongoi wa DCP Rigathi Gachagua ni waende ya kululumelia President William Ruto na atati mulengoni wa broad-based methitwe maimwilila sula ya uteti wa ukavila tanzie mwe ya kumovwa kandaka nikana maende kweuvwika mauvuku ala silikali yendesie kulapwi enenthi uvathukanu na katiba na meo. Gachagua na ula wa vichanda mbuka yake ya Amerika kuye Texas ni walulumelia wasia wa Kenya ala mekalandi sianze kukona vata wa utongoi mwailu vamusi ni lasima withukiwe ni silikali valaingi wavithwa kuvetangwa kwake kuma ofisini kuokie na mauseo ni kwithiwa kiko kila kiendeye o yu silikali ni ndesa kukiti kila kiendeye methoni make tamunini wa President Benjamin Mwake na mauvo. Mutongoi wa chama cha DCP nolo indambukani mwana kuya Amerika nwakanya teti mulengono wa broad-based ala methito wimuva kandaka ya utetu wa kavila aiweta ine nziayo ya kwevitha maika kulyo makulyo kukonye mwavaluku maingi masilikani iya oyo. Let us not hide behind communities and tribalism and try to run away from facts
And when people are truthful, you want to demonize them so that they stop speaking. I think if William Ruto was honest to himself, he would have known by now that Rick G is one Kenyan who cannot be intimidated into silence. So, even if you call me names, even if you give me tags, I'll stay focused. I must have my eyes on the ball. Aina ni musini wa Dallas ni Texas. Gachagua anualumilia mabata ma Kenya ingi alameka na ndisianza mayethitwe mathithukiwa ona kutwika methia wa kitui kinene nthini wa kwako kwatu wa nthi kwisililo vila matuma kuumisi kutethecia mabata ma kimisi na andumo na melatini konyo ya kwiyaka. My engagement in the United States of America are serious consultative engagements, and I did not come to the state to have praise and worship choir. Because if I did want praise and worship, I have it in my church back home. We came here to engage meaningfully. And the other day I was in Baltimore, there was a young girl who raised issues. And I could see our critics back home were very happy because they are not used to it. They have praise and worship. Everybody speaks the same language. We are different. We are Democrats, and we believe that everybody's opinion matters, and all of us cannot see things the same way. And that is what we are fighting back at home, one-man rule, where somebody wants to decide that he knows everything and nobody else knows anything else. So I am very happy to have listened to the community leaders, and I have heard what you have said. Kuyana na Gachagua nikana ni wendi wa Kenya vamusi na ndisianza kuona walilwa sulanzao ya serikali vina wendi musiyongono wa kwa iliokwati kwithukisia na ukonya mwiko otongo-ini wate ya katiba na miao kuungamia siku cia maofisa ma polisi kuwa na kuumisia nthi katwa mivango ingi myailu ya kwaka nthi. William Ruto has decided that nobody can tell him no. Nobody can challenge him, and if you challenge him, you must die or get injured and go to hospital, as he said. So we have those challenges as a country, and together we'll fix it. Luckily for us, we are a functional democracy. Elections every 5 years. There will be an election in 2 years' time, and the people of Kenya will wake up early and go to elections and elect a new government. William Ruto cannot run away from that fact that he has killed our young children, and he has shamelessly, publicly given an order that people should be shot in the leg. Those are facts. Ndambukani America Gachagua mwamba na muka wake Pastor Dorcas na atatikiwakanyo alani ya memba hamachama cha DCP vilingwa mauvo kumavamu sinilovi nye nito Benjamin Mwakam. Serikali ya kaunti ya Kitui no yende na kuikithio sesei ni walulumelelwa muvakani wa kaunti nela mutui ya Tana River na vala kwa ilungu ya sakwithitwe kuikusi wa ithoko kati wa aithi mangamile mambai ya Kisomali na aimikuma kaunti ni ino. Kwena na ofisa munene muvyani wa ofisi wa Gavana Kitonga Sale ni kana serikali ya Kitui ni minite kwa kaisese cia polisi 5 kati wa nyanya ila ciithitwe iyakwa ni serikali no kenda kutumania muwo muvakani lina musange na mauvo. Munena na kameme ka ofisa o munene ofisini wa Gavana Kitonga Sale no kueta kati wa sese 5 cia polisi le minite kwa muvakani wa kaunti ya Kitui na ila moto ya Tana River ni kana kisese cha polisi cha Mandongo iku yango odini ya Ngomeni ni Mwingi North nikyo kina maofisa ma sese na vala yu serikali vikite kumina kwa kaisese nginya ule ujenzi wa the 8 police stations by His Excellency the Governor ambazo zinajengwa kuimarisha usalama kati ya mpaka wetu na kaunti ya Tana River. Kwa sasa police station moja tulimaliza na iko na askari wa GCU kule Mandongo na inaendelea vizuri na imeweka usalama na tunashukuru kwa sababu imekuwa operational.
Kwa saa hizi tumemaliza police station zingine 4. Ni sasa ile itoiso ni serikali hii ya kitu ina ile ya kati bala kianda kia serikali ya kati ungua muvu ya osese wanzini na kuikidha kana isese hii ni siya ito mauvisa mausese tuwa kwa Kamari iko kule Sekuru Ward. Ya pili iko Numu Ward mahali kunaitwa kwa Ngongo. Ya tatu iko ward inaitwa Endau Malalani Ward mahali tunaita Twambui Police Station, na ingine tunaita Emumba Police Station kule Vochamat Ward. Kwa saa hizi kila police station tumemaliza na tunaendelea kuweka mikakati kupitia kwa national government. Tumeongea na county security committee ikiongozwa na county commissioner, na mipango inafanywa ili ziweze kufunguliwa, ziwekwe askari na ziweze kuwa operationalized ili watu wetu wapate usalama katikati ya hizo area ambazo zimekuwa bila usalama. Salea kuikirisia nenzi kana muwota uende na kutumwa numuvakani na vala kuithite kukusewa vungulu wa muwo muvikiame maenenzi makoa wa ange kusemba kutia misio maskulu kuvingwa kati wa mawasio ange. Juzi kuna watu wawili waliuawa, na ndio sababu gavana wetu ameweka rasilimali za county kujenga police stations ili tuweze. Kwa hivyo simeisha, gavana atashirikiana na national government kuliwe hivi karibuni iwezekanavyo. Good ya Vilingi wa Maovo kuma Mwingi kaunti ya Kitui Nelina Musangi. Amwe maenenthi maisio cia Kanyongo na thaitha kati wa ingi ni mamwenda mumbunge wa Kiliombunge cha Masaku Caleb Mule amatethesie kukwata mwaki wa stima nundu methitwe mekalite kivinduni ona kutwika amwe ma atuimo ni maminite kuvikiwa ni mwaki usu undu lotumite matiwa katika time na kivindu cha Ngokomi. Ingine maelesa kana kumana na kivindu kila kiisioni ni maende na ukosea siko sio vungulu wa mugo no ngei wa kitai undula mekwenda metoanwe naguo. Daniel Mongele na Mauvo. Kwina na enenthia mava Kanyongo undumwe eitha ala methitu mekalite kithamani cha kivindu melisia methitu na thina munene mundu wa kivindu cha Ngokomi kila kiende na kwevuela kisio kiu. Stima ila wikwo kana ila tona tetumila ako kwe alama na stima ni tona ama ikitetheka muno ciana cio ni tona ibibi ciana ituma miomo bia na keka ni na mwana mwa keka ni na stima mwana osu wakwa ni tha ibibi cio bubu ukezethia ndio strong muno kwa uni ketha pe stima memba kwa ni tha mwana osu wakwa ituma miomo aituma ndilisia aketethecia na akanderia kwa uni na kujaji simu nditha nduma luchanga yu jaji wa simu kwa mutui kwa uni ngwenda stima na tinye ni nyoka kisioni te aingia ala tenda stima kwa uni ngolia alama usikana na stima ta muno Caleb mana uvo wa Kanongo. Nikitumi nikivala yumenda mumbunge Kiliombunge cha Masaku amambelele melati ya kunaisha stima isioni isu taisu ile ingi nikiendo na mumatone kwitha matona kukwata matunda alamoka isioni ila sina stima. Kisio jama kako ikita wakalitiani na ndineno mutongo iwaito Caleb ni wese kita wakalitiani nondo no kila kisio jama kako na kisio chuki imwaki kitiyetwe kebandu katika te kuma baulu kathi kuthea tikathi otina bae kiwende na kiimwaki no kibindu kithei na kibindu kithei ithieta masimo taile kwa ripotini tikamandwa na simu tika nondo simu endwa iya kwa mundu fulani athi akambikie mwaki na ndiye saulatia sangi ndikwata ripoti kana ndunona we mukunia wo usuno undu tutiania ni naku na ikindu changa bula no isio komandha nja wona ni mundu saanitie kwa vindani la milati ya stima yenena utaiwe isione sikivoni wa Kalama isio imetambite uvikiwa usiende na unaikiwa mwaki usu wa stima ni stima muno nikenda ukakanona bunomba kwa ngono wakanite kwa uni ngukulia mheshimiwa Caleb nundu ni woni igwa atwa kwatianie na uvo wa stima ama nekana Kanyongo nite etenda stima na kisio ni kinene kila kina nomba ite stima nundu titinda ati kula ni uvo wa stima na tiaiso kwata stima kwa uni ngukulia mheshimiwa Caleb ama ni uvo wa Kanyongo undu wa stima. Daniel Mwonkela, Mutungu TV, kuva kauntini ya Masako.
Nembuvya muongela ngalikoni sia YouTube ya mundu kuto Francis sia Ruto aeleweka na etumia enendi na kivuthia lakini amanya opposition uni enendi kwa one term real wa Kenya tui anou tuambothi uthiumoni ni tusioketheti. Maisha ni matonya kuvyuvia indi wi mundu wina akili nonginya withe wisi kwamba masinga ini sio thambia mumba ngathambia ona ikoni ngathambia ona wenda ciana ithambie no nito muthambia ona nguku ona ng'ombe ona masivia kila kindu chonde ona kuo wendegwa no thambia vaikindu kithonokete kutata na windi wa kwiyailia maishani Obama kasilia kamwe usoni gwa mwambio la museo Ruto umeona tabate kindu esilia yeye kwa leo maokama katika masilia 10 maunduni maku onthe ekithia nusongete nambe nundu vamwe vatua wanevia tausi wana hivi bandu bate kindu mama usio ndesa bajewina kapointi ikana nake kamundie kaela no kamundie kale kombenya mundu saingi mundu novita cia matambia maishani na aivaluka indi kusindwa kwa uwo ni kuendeya kwikala pala wavalukila ni kuyati kithethesyo kimuka na vayutuku utachesa Otimbo Kowe ni nyoni ni komye kowe ati magwa ni dio mabiara ake mama wewe twa akanite Kase tumwisinesa ni musoli na ni kamundu kamitulyo na kwichocha Kase avikie vauata tuyawa mbuinzao ya yeneke Kase ni woneke avilani ambia na vavindwa tutambanie na Kase itambia kwetambia kila wachumwa wambe ya saili na nusu siaweyo va Mutongoi TV ngwataneo ya Mukamba. Otwende na kutania maisha maki umundi ni useo tulidhikanae na kumanya umo witu nikenda tuelewe yo ithi nao tumite va na ni mituo nyivayai na auma umaitu alametiwe ibindane ya navutene mundu mwe aumazia woi na aja mwoi eka akuoa owai woi ndorela eka wewile wazerata na benzi awa Kithio cha Mukamba chaengie nako ukwati usio kubuthisya maundu amwe na kwasia ni mavitiwe nevinda kwangelekanyo weni wisi andu mamba imwe kikamba mayailite kutwana weni wisi niki ndamanya ikomasya nyamu ya nthi muthia uwa mbaini ega thithi kana ithiti aombe atina miola itu nimeza na ng'ondu ya waitu na ngetha ng'ondu ya mulinditi na ngetha na ng'ondu za mufu ila mutumia wetha muci kila mundu wonthe ni wamunengaenda ya kithio ni kindu cha bata muno nthini wa mbae ya Mukamba na nitwailite kwitha twisi onethi watikwatia komana na ndakitali munyao nikilia na thiaga kauto nihile mutanuku yako kilungu ni cha kithio cha Mukamba kila wa kwambia saa 14 na dakika 40 cia wiyo va Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba Mowau maende maalukete na ivinda na nzeve kwi mowau alama etawe ni mawidhi ululuko angi makakwatanwa na ve ala mundu siawa namo kweli ve mowau matoneka mwini wa mundu ona mundu atwa wa sivitali kweli kwi wau wita wa kuowa kilungu cha uwiti nikila wa kwambia saile na nusu cia wiyo pa Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba tene uyaila isi kuona usimung'anu
andu mabanda makesa uketha mbua yokuo kwa wingi. Ni maundu mebala tona kwikatwa kwata kiu cha kwimambo pe maundu maingi wa mbe ula wila isi pe tutila twenza wa moko maliu alameka nesa ukamba yu ona maimi na mbua imwe kasila katwa sete keisa utungokelia ba kana tuika ileo igimba ya imi thina yu bawenda ne ku establish kana siambo kwata lakini ona sia kwata yu ukaokethia ni sia tamiba sana kuma kwina thina muno bumango ni siondu ndinzo ni fiber ndinzo ila ulia limba alisio na limo yo muno yembe yake itawa Kent na ukaokethia ni nene na wile ukethia wala limwe weania lakini yu ndinwa ya Apple niweza ama yinu no thina moyo ithi alatu ikwata cia wimi tanzia nene ya kumanda ilobia yoe petele ibinda yaile kana tuithike ndinwa wimi wa kiomonde tukuthuke na ikinya leo ya nema kutachonde bandu wa imwe ninyo no kwata at least lump sum ukethia ise kana kiucha thina mana monza kana chethi na mana tatu en kimo wele ndukiane kimo without no tata mbese na list ni mana tatu kungayana depending on wito wacho lakini ila nenukie nyenuru nayo wiani ila nenukie ninethiwe na masama usija siendo siakwa etha ni ng'ombe inengiwe liu nesa iya yumiata niwe ukuamua nundu uu ni wasia wa muimi ni kila wakatatu kwambia saile na ndatika miongo ena sia wiyo winake Steven Mwema pa Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba. No withukiisya Mutongoi FM wibala uwi kwisila app ya Mutongoi FM na ila itumia bundles ni nivyo lika kwa Google Play Store kana App Store udownload app ya Mutongoi FM kana ulike kwa www.mutongoifm.co.ke. Mutongoi FM ngwatanio ya Mukamba. Ni twacoketha museisya mwendwa ndongoi ya chama cha Wiper Patriotic Front Dr. Steven Kalonzo Musyoka ni waelesa kana vai kindu kiendewe ni silikali la evo ayasya oyu a Kenya ni maende kwiyumbania kumiveta ni wasya silikali yaende ya kuvinye ya tongo ingalikoni ya ulei yithi wa yende kwiyanangia iyombene ayasya ni wetelete kuona kana ve maundu ala maendewe katika tuwa silikali na ODM ni meutwa yewa mate ye meo ya katiba Caleb Chalo na Mauvo. Akinena itino thaithi kanisa ni waru wa chitamba na ko musiene wa Kiambu ndongo ya chama cha Wiper Dr. Steven Kalonzo wa Musyoka ni athingilila kana kwa uyu Kenya ni maende na kunungwa nisile wa President William Ruto na vevata musumbia kama kana ivinda yake State House netale. Kalonzo no ametula muti serikali ya President Ruto kwa kwenda kwika kila wawe tatakona masi ndongo isia ulei kuwa kiweta kana ingi serikali undu ya nisia mawigano ala mekite na chama cha ODM dhini wa wigano wa broad based. You had us issue a statement from the party offices of Patriotic or Party PLP, Party of Liberation, Martha Karua, People's Liberation Party, that we are very concerned about the way they are now targeting opposition leaders, but these are national leaders. Mheshimiwa Ndengwa Njiru, Wakili and others who were with Kina Monyaka, Methu. We think that they wanted deliberately wanted to shoot and kill and maim leaders, including Jamle Kamau, Senator Methu, and Peter Mheshimiwa Monyaka. So we are telling them if they go that route, then they are obviously spelling doom for themselves. And we want to have, after all, I see one of the 10 points waliongea na watu wa ODM. I'm waiting to see whether they can have 1 point. Observe constitutionalism. It is not a matter between them and ODM, but Kenyans expect nothing. Ndongo ya chama cha Wiper niaweta kana muvango wa empowerment ulotwa iwe ne munini wa Musumbe Professor Kithure Kindiki ni kuvucha ofisi wa Musumbe nundu kuni kuonga mwene nthi kenda Musyoka otongo ine mwaka wa 2021 na kwathana kwa setambia yake mea kuongamia ondo. Even everything they do, and I really must thank Wakili Anata Kipchirchir, if I look for him,
I'll look for him. Because what these empowerment things amounts to is abuse of office. They can't run away from that. That matter, we must prosecute it. Because they believe they can bribe Kenyans en masse. Ndio wakubali. They better know whatever they bring, wapatie watu as they do commit offenses, which we shall follow through, by the way. We are documenting everything, and I'm so happy, including my brother Ruben Kigame, who has also come up with a very solid matter on crimes against humanity. We are all together. Caleb Chalo, Mutongo TV, Bilingi wa Mavo. Mwene kivila wa ngwatanio ya aimi Makimiti Cooperative Society kuu ya Matungulu Gerald Gisui ni wenda silikali kutethesia aimi kukwata mavalua maithe kasio muvangola Gerald waweta tokwa mete miaka mingi. Nainde Gerald asia kana weta kana kukosa mavalua maitheka kwetete mathina angi tovena ni wa itheka o ndumwe na kutumikana ikwa itheka ila mavathite kundu wa miako ya vata mevo masukulu na masivitali aikulia silikali ikunikileke Boni Mutesia na mauvo. Mwene kivilo wangwatana ino Gerald Gisui wetakana vewa silikali likilekate na kukalatanga kumakwate mavalua maitheka kwithwa valu ila siateneka nila ikwatene vamusi itheka neosumanenganie na mataesa ukwata usungio na veitheka ila sitilangi twene nthema ileta ukwata ivalua kana taito didisia ikwatia itheka sio. Nthini wa mundo nithitwe ndienda kuelesya kila kindu na nzila ya ilite na muno twithitwe ne binda yasa ya kumantha title deed cia mundo wa Kimiti nitwaminie kusarenda kwa ministry lands others original mother title deeds ila twaminie kusarenda na twenda kila mundu akwate individual title deed within a title deed yake. Twina parcels cia mundo maana nyanya na miongo tatu na ile 830 parcels. Kila mundu ena title deed siake kana parcels yake na ila ingi sisi ya public utility. Oingia yenda silikali kukunikila alama likile itheka ivathiwe maundu mavatata kwa kama skulu masivitali kana sindu ingi siavata kuyenenthi kindu ila kiende no meke wia na itheka ithitonya ulika moko ni matailite. Kila kibo thini wa mundo wa Kimiti pe interference kana andu metha mathenda ulikile ila mundo na mundo ene nimo members na muno nititite public utility na public utility pe andu amwe maindaviete na public utility ila mataile ko indavia nundu ethani mundu kwenda utethia wia aile either na official document ya munda wa Kimiti iji itunengete maskulu kila skulu tina maskulu atano ma primary na tikanenga kila skulu certificate na twina secondary schools ile na kila mwe tikaminenga certificate na twina Kimiti hospital Matungulu level 4 na tikaminenga document siayo kwati wo munini na kwithwa monga mise mundu mane mana no itheka nthiti elite kisioniki ni utumite masaloni mundu mavatata kukwata mavolo ya maitheka maenda silikali makwate kuokono kana meani si wendi kana ndoto siono kwa ile itheka ithi. Kila kingi tu kwenda utethio la munene tukukulia tukulia serikali yaitu kende tethesie nundu Kimiti financially ndina kindu ndithana cash crop ndithana kindu itona kuthosia ene imaseto ye serikali tutethesie kukwata individual free title deed usiniwe mubango la wimbe waitu wakwa na nzama talanitie kwizila kula kuyene a member mamunda wa Kimiti ni asia ilangu nena andu alame windavya na public utility ni peiwanza situ tetiete na tamina kutia tuka kwithia structures ya kwa
na structures tuizenda kuungamia ili kililwa na andu ni politicians na wisaithia ithie kubikavu teithano weso kana utoni munene wa kumea mathukange kaundini ya Masaku matungulunya ni Tawamboni Mutesia. Seneta wa kaunti ya Embu Alexander Munyimundigi ni wavuthisya vanene ula Chief Justice David Maraga kuatia neno neni wake wa kutola muti walanio wa kukilia amwaitu na amwika olotwa yewe ni munini wa President Kithure Kindiki ainene achathini kimwe cha mathiko Don Bosco mbere ya ithio. Mundigi ni watetea walanio aiweta tawendeye kwa liula mathayu mandu isioni sie kivathukanio va Kenya ingine wavye yeitheka nzeke sia kana ilovie yini sia ungei kwenana na Maraga aiweta kana serikali ya Kenya kwanza yende kuyanesia mawatho mayo kwi enendi alama athanie ivindane ya kwikunia maleve. I know they say 3, 2, 1. So go back to school when you go. I organized with the other sister and the doctor from Kenya, and when they came, they got. Mimi nataka niambie Maranga yale mambo anaongea ni mambo ya kupotosha watu. Tunasikia ye mwenyewe anataka kiti ya uraisi. Lakini kama unasema vijana wasaidiwe, mama mboga asaidike, utasaidia na namna gani? Kwa hivyo nataka niseme sisi county 47 tuungane mkono, ile county itakuwa na bahati kuletua zile pesa iwe na baraka, ndio wale vijana waweze kunisaidia kimaisha, kufanya biashara na pia mama mboga. Ile kitu naweza kuuliza vijana, mkipata zile pesa msikumbali kila mtu apatiwe shilingi 100 ama 200. Hizo muende mpeleke kwa cooperative na kwa SACCOS muweze kukopa na ile bei ambaye ni ya chini. Kwa hivyo mimi nikiwa senator wa Embu County naunga mkono watu hiyo pesa iendelee kuwa masinani na itasaidia katika county zetu. Mimi naunga mkono kwa sababu ile pesa mbeleni ilikuwa inakuliwa huko na matabeli na watu huko nje ilikuwa hata haipatikani. Tumekuwa tukichagua viongozi, unachagua MP, ukichagua senator, ukichagua governor, ukichagua president na makamu, lakini masinani au watu waendagi. Lakini siku hizi every day au watu wanaenda masinani. Tuisonga nambe ngavana wa kaunti ya Masaku Mwandu wa Vinyandeti ni wathana kuendea kuthukuma mwene nthi ate kwithukisya nthu ciake cia kisiasa ila ciithitwe imantha nzia cia kuvalucha utongoi wake. Anene akiku ya kanisani wa Katoliki wa St. Immaculate wodini ya Ndithi ni Masinga vala wawetakana kaunti ya Masaku nindi ikusi wosania munene wa koti na ni kuendea kuutumia kuthukuma mwene nthi aiwetakana ivindani iteva samalelu o the kaunti ni meusavua undu vailite kwithiwa vena wikwatyo wa matinge 10 meu mavata uyu. Bese kila ministry akola ni Masaku County miaka 10 serikali ni swingi 1.4 billion. Ndio kada ile makola ni 1 billion mwakosu na alikana akola ni 1.45 alo 1.45 billion. Mwaka ile na akola ni 1.6 billion or ile 2.2 billion. Na nichopo kwa josasiana ongatwa training tilo ganenga ne basari gatemo malelo ngekata mbese isu inaenda kwa unene number 1 I'm only answerable number 1 to God, number 2 to my people. Abai mwanda bya sendo nginge na ini sikwa vijana wangai netosieka mauta mana nyuza watakiwe baba mauta mama tinga na majitoka mana nyuza watakiwe na nishopo kuwa na ndwange mainana and I don't care so long as you nanga kwa maana Yesu akambia mwana wa kwani weka na sadika, that is what is good for me. Pesa yuyu niki kila ward yena kadi ya lea chao ya mauta wewe moja na manameana kilote na choni chao ni matinga na kwa ni zoe matinga amani mavikie na ngime kwa yenu ya nosheni mokite ndio matinga 10 mpya Dena malalo mwinga wewe chao inge yutema tukita kuzitekete mara mtekinyete nisa kwa jani ile tokea ngai mo ya fana no indiete ba yani na deputy hapa
tiba utuzo kumewea wito tiba utuzo kumewea waga ya na masio kama nenga deputy museo deputy utandena sia nimwese masako ya nangiwe ni kinene ni agesi ingi 10 deputy ayuta na governor wake nima atatie na maema nondo ingeti ya shirikina ingeti ya numa kanisa na numa kanisa mako sianene kala numa kanena na mayeke yani na mayeka hata maneya nwala musa kwa andu mesinga hii andu matonya kala ndi makanena na maisota ufishi nondo ibela ime nasio ibela ime tunengete sito Tuilekania na movo asu o visa munene muveani wa kisomo cha imanisio cia kiuvundi kana TVET Dr. Juliana Wambua ni wenda amwika kutumie vuso na kwikonia na kisomo kina mautuika kwithi wa serikali ya kaunti ya Masaku yende kwa ili imanisio cia kiuvundi. Aina ni amatungulu Dr. Juliana easya kana masomo ma kiuvundi mekielelo ni cha kwa ili ukwati kwe amwika kwa kumanenga mawea na vyo muvango wa kaunti ya Masaku kwisila gavana wa Vinyandeti kosa amwika ange ngili umwe na maana 5 kulikandhini wa muvango wa MYS ondu mwe na kukwata mbau maundu ma kisomo amanyigwa alama umite emisi ukwati munini meka plumbing meka masonry meka hairdressing siana hizo ona si you need kuandikwa siana hizo swithi ikeje andika sio mbene na siye andika asiai maithina na alame okuo tuine maithinwa na ndo mao maseobizia kindu nondo mundi kukwata plumber ni mbesa mbingi muno na ti issue ya somete mbakaba lakini skills ilawe nasio na governor ni wongele ile ona courses zingita sio DJ na event management siana zito weze ethi ya sia thiko ya sia thini ni sia ne wa mawea na siithu kwa mana ikwata mbesa kwou nondo twina thina wa youth kulia either mena mawea ni kulia ona makaundi ya langi maboro what the governor is doing na yu mwako no kosa in the new financial year no kosa siana ngili mwena maana 5 kuma 40 wards across the county governor no tereche we amuseo na ithie tatu ya thukumi ma serikali yaku neto wish nesanga ya unenge good health au unenge wisdom ni kana siana ithi tuibika 2027 we get on very impactful in our county manenge to bursaries na lasia nasio itetona maratona kweba fees wonde kwou governor witu kweyunya na kunengane bursaries ne buswe nene muno kwa asia imaitu na muno asia lame ko ya mashinani na kulato athiku onde asia ni mekwiwa muyo nondo wondo governor wikie nondo na to approach third term aingi ona mathina namna ya kumanondo mekwika nondo nayo capitation ni thiwe limited kumewa muyo muno nondo maibingwa skulu siana siitha sina nafasi ya kuendelea na kusoma ingi ni wetekana department yitu ya education governor ni wikite we museo wa kunenga siana ila grade ya etheo kumanenga yiya malaili Tuilika mutongo imadhauni madhau ma African Nations Championship Chana 2024 na ala methi tumasale twekuma mwaka ni muvitu ni maambia madhani wa umundi vala timu wa Harambee Stars wa kuna ulawa DR Congo mbao imwe kwa vathei kiwanzani Tamwa International Sports Center Kasarani idhao yeye vikitonia tongo ikivathukanio ta President William Ruto ondongo ya ODM Raila Odinga na Kenya ainge na yonga likoni ya ulei tongo iwe ni mutongo wa Wiper Stephen Kalonzo Musyoka ni waumbula kana nimeunenga ne tikiti mana 5 sia kulike idhao niyo aya sakaneta ambia yeni ya kona nyakana nimeukwata mbao timu ya Kenya kusinda vate ivathukanio sia kiuteti idhao ni yenge Morocco na yoni ya kuna Angola mbao ile kwa vathei ndini kala idhao lame uthaukia kiwanzani cha Nyayo Stadium na Madagascar ni maende kuthauka na Mauritania Benjamin Mkapa Stadium ku ya Dar es Salaam Tanzania. You should rise above partisanship. Apatie our fans opportunity to cheer our national football team. So 500 tickets
for the match between Kenya and Morocco in particular. Watu wengi wanataka sana hiyo. Na ingine na Zambia. So we will do that because this ya leo sold out by Kenya Kwanza, wamenunua kila kitu. Because uwanja wanasema one time. Musaisa mwendo usuni wa muthia wa vilingi wa mauvoni saa ilisi atilikanda tike 13 mauvoni mbeange nisialilika mwendoni wa saa 3 nitawa Caroline Mweni wa Muteti na edho anditethia nisiana Kesharon Ndinda ula wonengelila vilingi kwanzia ya meko kwa witi wa nesa.